Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrani News. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenele ya ecology, vhasedzulusi vha ri masunzi ana mushumo wa ndeme wa u tsireledza zwimela uri zwi si ḽiwe nga zwipuka. Tsedzuluso yavho yo dovha ya bvisela khagala uri u vha hone ha masunzi zwi a vha khaedu kha ṋotshi. Vha ri hu ya vha na u tsela fhasi ya tshifhinga tshine ṋotshi dza dalela maluvha a zwimela. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Federal University of ABC ngei kha ḽa Brazil. Muḓivhi wa pfushi na tsireledzo ya vhathu u bva Tufts University, Professor Vho Paul Howen, vho dzinginya nḓila ntswa yo ṱanganelanaho ya u sengulusa uri nḓala i vha hone hani na uri ndi ngani i tshi vha hone. Vho shumisa tsumbo dza Somalia, Ukraine na Russia u sumbedza vhundeme ha nḓila yo ṱanganelanaho u pfesesa tshiimo tsho kalulaho tsha nḓala. Bammbiri yavho ya tsenguluso yo anḓadzwa kha dzhenela ya disasters. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrani News muthetshelesi. Arali una mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu, vha ri fonela kha nomboro ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ḓoho lini. Belrani Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrani Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.